urimo satanisha ntabwo ari gusa iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye urimo satanisha ntabwo ari gusa iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye Yes way. Ni nyuma yuko Element akoreye hiti Davis Bushari Bordeaux none bikaba byateje impagarara ku mbuga nkoranya cyane cyane ku ndirimbo yakoresheje miliyoni 8. Iyi ndirimbo yitwa Bad Modo byateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga Facebook, YouTube, mu binyamakuru Facebook, YouTube Samuel ni ndumbamagaera mu binyamakuru ndikubona ari mu binyamakuru bikaba byateje impagarara sana aho ndi munyamakuru mugenzi wanjye agira icyo ashiriraho ariko ngewe numiwe sabe kumani ko kugesha umunyamakuru wakinjira ni karibu rugaruga ibiki iwanyu bariyahuye ariko Yes way. Ya ver me turi gesam. Haro kamera. Ibaba we natinze mu kinyamakuru. urimo satanisha ntabwo ari gusa Ngoro bafite yugo munsi kitoroshera. Ajugo Ibaba we iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye Yes way. Beri nguru mbafite uyu munsi nkuko mubibona. Yego murakoze kumve nishanukije ndarababwira izina ryanjye. Uko mubizi nitwa Ruga umunyamakuru ukorera ikinyamakuru bajye bita Radio Rukingo. Radio Rukingo tuzakingokana nayo. Nkuko mukomeje kubibona rero inguru zikomeje kugenda zaceka kahava. Ni inguru twose zikomeze kugenda zibica hakujya no hino inguru igira iti ivuga ku muntu bajye bita Element ndetse na Davis D kahavuye iwacu nta muntu wigeze yiyahura cameraman tere proud ibintu Element cyo komeje kugenda mushinja ngo n'ubusambo ngo bukuko no bivye indirimbo yo musore bajya bita Rema nkuko bakomeje kubivuga bakaba bahanaguye indirimbo yabo yakozwe n'umuntu witwa Element yari ya Davis yanagora ku rubuga bakaba bavuga yuko ku rubuga kuri YouTube ya Ruga Comedian yewe muntu kuri iyi video genda nawe gere kuri Ruga Comedian ntusanga iyi video yaba Davis D niyo makuru mfite karo iherereye ariko Davis D Element turagarutse oye umva basi twari safuriya gusa